Mantap, geng. Bagi. Belah kiri, kiri, kiri. Kiri jauh, kiri jauh. Kau ni tak habis-habis main game. Siang malam main game. Esok kan ada exam. Kenapa tak study? Ayah bukan apa kalau kau tak lulus esok, kau jangan panggil aku ayah, tomorrow, Can do it. Ya. Saya pergi exam dulu ya. Ingat pesan ayah semalam ya. few hour later, Macam ni exam? Kau lulus tak? Minta maaf. Tuan ni siapa?